Skont rapport li der fuq il-MaltaToday f'Jannar, Austin Gatt dak iż-żmien Ministru iltaqa' ma' George Farrugia u flimkien iddiskutew offerta l-bejħ ta' żejt mill-Ene Malta. Austin Gatt kien fetaħ proċeduri ta' libell. Fil-Qorti Saviour Balzan ippreżenta 7 dokumenti datati bejn l-2007 u l-2009. L-ewwel wieħed jindika li George Farrugia saħansitra kellu ċertu opinjoni dwar Austin Gatt, kif kiteb li huwa fatt magħruf li r-relazzjoni tiegħu mal-Ene Malta hija waħda ħażina ħafna. It-tieni email intbatet fl-2007 bejn George Farrugia u Frank Sammut li tressaq il-qorti dwar l-involviment tiegħu fl-iskandlu. Dak iż-żmien Sammut kien jaħdem mal-Ene Malta iżda kien jaħdem ukoll ma' Paul Healy mill-Healy Group. Paul Healy kien inkluż fit-tieni email. Saviour Balzan stqarr li huwa fatt magħruf li Healy u Austin Gatt kienu ħbieb kbar. It-tielet skambju b'email seħħ fl-2008 bejn George Farrugia u George Stasis mill-grupp Mamidakis li magħha l-power plant ta' George Farrugia kienet qed tipprova tikkompeti għal tender għal privatizzazzjoni tas-sezzjoni tal-petrolju fih dan l-Ene Malta. Farrugia qal lil Stasis li minkejja li kien hemm aktar persuni jikkompetu għat-tender dawn ma kellhomx ċans. Ir-raba email intbatet minn George Farrugia lil Lennart Kallus li kien jaħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Fl-email Farrugia jitlob lil Kallus dettalji dwar laqgħa li kellu ma' dak li kien Prim Ministru Lawrence Gonzi. Dan jikkonferma li Farrugia kien jaf lil Prim Ministru ta' dak iż-żmien Lawrence Gonzi. F'email oħra ta' George Farrugia lil Lennart Kallus, il-kumpanija Horizon tistieden lill-Prim Ministru Gonzi u AG għal laqgħa Dubai u għall-ikel. Saviour Balzan ippreżenta konverzazzjoni elettronika li saret waqt intervent tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi. George Farrugia qed jitkellem ma' Nicholas Werner mill-kumpanija Gasoil. Werner irsaqsi lil Farrugia, "Do you have a guy inside?" U Farrugia iwieġeb iva. Is-7 dokument huwa email li jikkonferma li Nicholas Werner kien preżenti għal diversi laqat ma' persuni mill-Ene Malta fosthom Alex Tranter. Saviour Balzan qal li saru laqat bejn il-politiċi, membri tal-management tal-Ene Malta u persuni li ttefgħu xi offerta mingħajr ma rrispettaw il-protokoll.